Hombochonni maqaan boduu hin jiru. Ababiitii tuni guyyaa hommochaan bakka namni hojii fuulli dukkanaa'e. Facaatii hombochi modoo isa jedhanii isarra nurraa gabaabsanii kawayyaati. Caayaa sheekaa jalatti shee hassanii qubsiise jechuudhaan caayaa shee aliyyi jalatti shee gadarasaa shee aliyyiiti jechuudhaan sanyiin tun biyya tana seenuu dandeesse. Hombochi qulqulli jennee falamne dib jettee dhuftee dhiibatte. Fide isaa dhiibee fide tarafiyyee. Salafiyyaan awwaan jiraattee amana. Afaaniin baafatee talaba jettee baafachuun hin jiru. Kitaaba haaraa isa rabbiinsa wahayyi haaratti itti dhufe. Nabii muslimaan gaa. Maqaan amantii uummata Nabii Muhammad Islaamummaa. Ma'ani maqaanis ni hirtittiin amana. Maaltu baarjee hadiisaa bide quraanaa waa bide maqaa baafachuun hin jiru. Itti amantan salafiyyaan hin jirtu ta'u. Quraana jeemaan jenne hadiisa rasuulaa jeemaan jenne namni yogaa maqaa rasuulullah qaala ta'aalaa jedha. Sahaabaa yogaa quraana fassartu jecha rasuulaa akkana jetti jedhe. Kitaaba ja'uma ja'a. Kaanis kitaaba bitadhaa ja'a. Kitaabni bitadhaa jokoon ka sheekana si dura bitadhaa jiin kaakkami. Salafiyyummaan biyya tana keessaa haqamuu qabdi. Kitaaba dubbataa jira. Kasii wajjin gaanfatu. Waan hadiisni quraanii dubbatu quraanamichi bahe fiqaa ta'uun tun shakkiina kan qabu. Akka daabara nuun lakkoofsa keessa jira isaan lakkoofsa keessa hin jirre. Haadha bakkuma taate islaaminaan wayibaashiidha. Maayimi nu sayollee nuyi akka daabaati. Nu maayimi isaa maayimi nu aqiidaa beekaa isaa beekaa. Kana biinuyaan kun hin ta'u jechuudha hadduu baafachuun bare. Inaadatanii kan hin ta'u jechuudha. Ani wayibaafni yookiin. Sheekan keenya hadur bakka tanii turraa irratti har'a maqaa kanaan itti buunna. Salafiyyaan ni jirti jechuu nama jiru jechuudha. Dalagaa hojii amtee akkatti jedhamtee qabdi. Akkanni qarafaan fuudhee fiiguu kanaa miti. Maaliif akkumaadhaan jennedha akka shayyaas jiru kakabijaan. Islaamni guutuun jedhanii Bukhari nama Israa'el nagarraa beedi milli isaanii weedi arraba saaraa kasaraa kana jiru kana jaaba. Asuma kitaabni islaaminaa keessatti dhumnaan wanni sanyii lafa daaraan jiru. Kitaabni ati nu fidattee shantaa guuttatee kitaaba kanatti qabayyattu hin jiru si dura beeyna. Alayhi salaam dhufe jecha amma inni ta'e nyaatu bama. Isin qaraasisu garuu waan jiraatuma Ni beeynaa kebii siin jedhe askan haa oofee qaali. Eenyu qaraasee tasa? Gaantu khawaarijaa hamtuudha. Jaas barsiisaa firqaa kana firraa eegaa jee sheeni viidiyoo san kan dubbachuu ni jirti munjiru. Maratanya ratis daa'imni. Ini mau salah lagi. Salam Luis ye jira ratanya ra je jira. Viidiyoon si garsiisa. Isheen Ayyaan nuyi ta'e Maaltu hafiiru? kunniin jeeyyeelleen tokko goraa. Jee dabarsee waraabnee dabarsuu qaba. yoo dhimmi biraa jiraate malee wanna kun waan nama miidhaatimi waan nama jeesaatii waan nama wallolchiisaatii. Sheekhaan waan kanarraa deebi qulqullaa'e saafi ta'e jennee. Taniin jee dogongoraan dirqama kana jechuun. Akkaan qalmaa dhufe beekaa'ee. Barwaan jechuun kanarraa deebi'ee jechuun siin jirra nuti hin deebi'u waajii gabaabsi. Zamni salafaa eebii takkallee hin qabu. Biyya keessa facaafte kanarraa deebi'uu jettu jechuudha. Kitaaban banii jettanii na dhorkitanii kitaabni dilaala as keessa jira hajii akka inni jirtu dubbatu. Deebi'ee hin jirtu gaa. Sanis ijibaa duuba. Waan jechuun jiraan faana hin jenne. Kulli warra salafii arrabsuu ikhwaanul muslimiin irraa ta'u dhibba beekamaa kun shakkii takkallee hin qabu. Didee sheenillee jeeni didee nullee waliigallee didee duraan nu biraan kottu jenne. Bitti ati waliin fittu hin jiru. Islaamu manjiruutiyatu gandaatu Andaabame isinnana faalellisitu Diintu kamee jiru naadatti waan toltu Islaamu manjiruutiyatu gandaatu Andaabame isinnana faalellifatu Isin malee jiru naadatti waan toltu Magaa sheekaan nu barata. Ani sheekni yaama jee. Asii yogaa duraani akka yaada xiyyaatti. Dubbii sheek Ilyaas irraa furmaa baafanna guyyaa amma kana jeeboodani qara'an. Kasitti amichaatu yeedaree keessatti sunni jedhu. Yaa Rabbi badan satanuma jee. Hatu hin kaaftu. Haadee mana dhabeetan hin baaftu. Ni hin gaafattu. Wali gadhiifatte hawasii galaafattu. Amma gaa wali gadhiifachuu ni taate egaa. Akka hawaasa biyyaatti egaa akka Sheekh Ilyaas fi darasaa isaallee ta'uu baatu akkamiin nu laala. Siyaasaan hin jiru.
شيء يهونجيل قاعد تكون بيرد في بيتا وادو كان كارو لفوام بلاتي لفوم بيني أكس جانين نلالا بكبراتي سيسري سجلتن جانين نلالا بكت سالا نلالا سني أكوان سهينيتي وخامو بكوامني نفكاتي وبولالا ماري واتا كهد بني وني سمبكان جيس إنو تكاتا جولي بلتي أبلو شيخ أسجيت أكيدا بهما ذيولي يا أكيدا بين هاري أما قبتتا كمتناس نو بينا هاري تناس قوما قبلنا لا تاترات لغني سنمو تنبين يسنمو كتدل برغا أفاق رمو تسن مقارا ربي تسن مقارا الشيخ كان يتمكر شفت أكيد من مقارا ذسا ورميوانيا قرآن ما كوني أقول يا أخي دولو بين ساتوحيد ما بريا أفاق رمو تلك رجنة إيجالان كاتوحيدا بسم الله الرحمن الرحيم الرأي إيجالا كتبين ديرو ثمي إنما ركان ديوان سوان ركتو لين قبضما ينان غانا مهتو جرابي خلي حاسويلي واني حاسويلي مالي واني كنتا خنا خيسا سمي أدى فجعاسي أكا كنتي ولي دولو قد خلي ولي تكتولا على خنا دو ماليا هري مالي تاتي إلا ورابا نمني شيخا في الرابوني الرابي جنة سينا كجوفا جيني نما تو جنة لا هما كيوا جنة سينا وشكا من لقبتي لا كسمنا دور جينا نتيس إيغا ويتاتي تليهاني مغاران تنغان تاوتو بكم تكسا غدن دبين كبن يداني ساني جمعان ودرانا چيغتي ඒගේ දුම්මාතේ සංකේෂණයස කරාද නගයුමාන් කිරිතිවි අම්මතු බෙබකීති ආකාර සුදෙත් බෙයේ ශේලි ශේලියස් කයම තලමසතින ගාන්තාව කිරිති අකිදුර කරන මිචගාරකේ සදීමි සුල්කන්නේ නිගාව කවයේ තෙවගා හපාසා වානි ගුරුරිය ලක්කි කසීමි බෝහි ජිරගාරකේ සනුම හලම් නරලා ඔදෝ යුතු අනසලවියු كتاب هارا يسرب بين سوحي هارا تتلون أنا سلبي وان إن الرار كساني أكتت يسني بين وان نقرأ سوميت وان ودي للسوسي ميت وان دوم غري عيرا بمنطق أثر ببلاغاني سني أرى نوصل ليسوميت وان أرى مخايو ميت بكت جام تبي أكني تفلاتي يجتو جرو جولي ربو جرو ولي تلقى تغارا دقا دچي في سمي سليبو أمتك خنا غافن ندو بنقول يني ورا خيست دادي بات لكي هم دلغاني مجي تجيلا نتي سكسمن قراسي سو تران دلغان خراب بين باسي درت مري أكملت لكم سماكم المسلمين من قبل وفي هذا من قبل وفي هذا سنب كلامي كده ويسير سنب كلام أنا قالوا باتو سنونا ويت من قبل وفي هذا إلا ليكون الرسول عليكم شهيدا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من ذنين الراديد مؤمنين جي مسلمين جي رسول ما نردامي عليكم بسنتي سنة وانا كنا قفوتا اغاهو واني كنا قفتا كم تارينا تلزم جماعة المسلمين رسولات جي كثيري هذه حديث ايوت بخاري وشكي كبا وإمام كبا وليس دلاب نقاني تقول لهم دلاب بتي انتو ينجيرا ايغا مسلمي تكاكا كفا من اللي ويفعل بي أخاي خبيرا خدو رسولي بكمد هداتي دي أمانتان تون دي خنا خاتون سيلا زلالم اتفاقي ما كان جنة تعرفا منصوراجي دوريتي سلفيوت هيان تفاني بكي دبيلة تبي معهد غافي في دي سارة نمتشابي الرسولياتي والكبي غاجتي
نتقال الصوفية وتاركي مورد البوء واني لا تلفم خالك نتي ورا أهل السنة والجماعة رديهم وقصان قبل كدلا ما تدوه كيا إني دفعون دفعه أو كسماني إذا ورنا في تنا رابودا وانا بودا تاني لين كابتن كسماني تي وجمع جنة ما جنة وانو رانا فني فيديو ما يتيس قادم ده وتي سبيه وفين جاو كسماني بو يعني سماه بفهمي البان كدلا قاتي وين غمقاتي أنا جلوس كتاب جاء بركة الناجية جم أنيجال إذا ساوي كان مشاهد ولي نقراسيس كشوف شبابي شيء نفسي نقراسيس واسد إياه سنوما إسلام سنوما ويتكلم إتسام كشيء ندبتشا أولو يبيتني يا أنا بيجربا شاطر بيسا شوفتي كسمة ديم جيتي أدرتي بانا كسمة فضلي جيلا كنا شوفاوا أكيدا نتولى لك أما شيء لياس جولين أبغى أكيدا بيجو يوزني أتا مهم كبا تاكا ثم شيخا سوجير خليها سويني شيء اللي أنت إنما نتيجي يادتين تكنوا دكير يو سلفي جمان قال يوثنا دفتة كنا تاري تجدراو مال جامتي تجدرا قابلاشي سلفي جان درا قال ماله ما قاته دعيني تيجي ما نتعامل لهني Kalau kayaknya tasih itu lah tuh ganjil tujuh enggak tapi makan salvia untuk berotek lagi. Kita pakai saja. Hamma wallah kita wajib miti. Quran jeman jen, hadis Rasulullah jeman jen. Ini juga mengkala Rasulullah ya, Allah Taala ya. Awal juga Quran fasirkan aja. Sahabat juga Quran fasir tujuh Rasulullah akan aja tiada ni. Kita baca aja. خالص كتاب بتاع داجا كتاب ما بتاع داجا كون كشيطان أسيدنا بتاع داجين كاكبي قبل اللي جاور هم منطقة يلو بيرا دلو تام بيرا سلي خالص كتاب جاء من القرآن جو خبر كتاب نقول أنا جاء أما نتيجة باب سنة سمي بيجي سبعة عاصي تشيكان بيجي اللي رهابو تنجير تكاجير درابو تنجير Padahal dia hombolcu modo itu jadi serban muraga bapsani kawayati. Hombolcu ini makam bodoh benci. Hombolcu kulli jenne falam ne dip jette rutte dibette. Bide isat dibe bide isat bide nunnak. Salafi matu salafi jidon. Ketawa tu bataya kasih jengkang fatu. Sambil rapoti. Mai minusai oleh Nanti gamtar ulama ida berkata tanah nutin duhin nutuli dendenya juga. Hawas alis lagi dah payah cuci dan biraun dahulu. Apa tanah birakunna wani sheni juga birakunna kali mengudon itihim teh. Ture betul nu. Nama duhin nanti. Laku sakit nuna ulau. Arad dabar. Nu laku sakit sejila isal laku sakit sejile. Arada batin. Nu maimi isa maimi, nu akida beka isa beka. Akida kan membarsis. Oleh bila tay, oleh akida beka, so yunumiti. Isa anamiti. Sambil aku ne, ada dirre behe takhaleja amesaniti. Salafiyah maka amanti miti. Maka amanti umat Nabi Muhammad Islam umat. Wari amanti tak berkan Muslimah. Rabbi bahasa numit. Alas sulit tino aja jeho. Alas iyen. Sunnati. Sunnah Nabi mare keterangan dope. Rabbi Quran itu bagian linnasi bin sibu saja. Bayani sama sunnah sani ngepse. Kata Quran jumlahnya kasih. Egat boda kam tara gawa bedina kana rutayana tazam jama'atan muslimin lagi. Muslimin aja nih bu. Jama'atan muslimin aja. Kasih. Maka apa berarti sah? Kayaknya. Imam Muslim aja bire. Belum sebenarnya nabi. Yo tuh kita dalam teka minta ya nai. Terkasih itu parah kok ada ini. Kalau antau dah
مالين الأصل الشجرية أصل الشجرة كثير هنا قاوي لازم كثير ما كثير نتمّا دبّتشا أو ندينتين تبيلياس نيسن ركّم إبادات نمتعت بياكس بوان قبط سمي أدّا بيغيس وغيس حتى هم هاتين في الموجودين بيجي هجير هم قد تيجي تمجان تكو جمالي سنديس أبو تابكم كراتي تهالتي ربيتك تندين بيغي سندي جاء تكو خلنا كلا ليس كراسين بيغ Iyas maka doina makoni sini rafu dah kaju jida gantu makenya. Maka kabar wawata kayi chule dente u. Takona wa Arab sek sumabirati isafang kayu taran. Namun ko ka o yaro ni ya. Arab oli. Hata o sabi lekonne. Debe Sheikh Usmani to kana goda ye tulis Arab oli. Sheikh Usman ani sip tembil ne java. Yang kaya bahasa, dua kali lanjut cuma lakukan. Arab mau faru, madida. Konne beradi ini. Armo lingge ise, nutin tuhin namni beraja ni mangut doji lo lingge, nutin tuhin ayu dentinya jenne. Kini ya miji ya meis. Ama gabau dun nuti. Sheikh Ilyas wani ninju. Ini baca ujirat. Wan Jason tidak Sheikh kani Arab susah. Hajolli Arab afani gure Arab susar. Diga Syekh Haji Cijir rahmatullah alaih. Gawa jadi tu basu cal. Induban Cijir. Cigo dangkara. Cal je useta. Gawa sinduban ni uze hamma sheni tu egas bo. Gabus boligal tani bakada kat Syekh Ahmad Syekh Musa gamtang gutun mani gutun dubatan cal namutun dubban ne fudate dubban ketan dubbi kamera warabam te jire sheni ni ziyada khanne jire chilati anaban de gehu jezala biya Syekh Jamal kat illa asai lama Syekh Jamal asai Rabiya itu gigu ya tu ramai tu ni, injir tu ya tu gila lama. Amma bahasa wali kabamne gamta guna itu gila. Ado cing gila nanti itu sana hafid anujen. Dege zaman dege. Salifu Syekh Yasir DBA. Wani ya cukam. Salafiyya ya cum maka mata Islam tahu. Maka miti dalaga ada ye cujira kali sakara ye dalaga jende namu dalaga ye cujira maka miti itu gongkora wa ulama inga wadura yati khaye teserra magung ke yesirri miti itu gongkora ulama ina ma Arab sisu ni si gongkora namnin anma anakana biratille dubbat ya kha isyara bode bi sanad rawdate mahu matalmantu kata atus pun wani itu gongkora Tokkolli guutuu katirraadee bitanii waraaba muudha qabdi. Dhageessan isin na boodaalee dhuftan dabre namichi tahaa eenyu hadirka jettaniin kasheekaan kaatimaa bade yommuu isaan jiruun isaa baddee waan biraa fite saahiba isaati jaan. Aween mataa hadirka jensan. Sirrii miti xaa warra jimmaate faata doktora arrabsaa. Doktora arrabsaa. Eegamcha fatti jira arrabsu jira. Sambil kotanii waata kan dhageemmas teessoo guddoot kurbi mamaarra yettan golboo yettan sanirra godhame afaan arabaatiin geggeeffamtee kannirraa tokko sheeliyaas. Ati biitee harar akkas hin beektu. Harka lafa jalaatiin oofamti ka jimmaa kanatti hanqoonni lafa qabattu maaliif dirree huddurraan saayitaa gabaabduun carraan tokkichaa na beeka manguddooti manguddoo fudhu mashayini harkan darbine sheeyassanii bisheelii geessi haa dubbiin achuma cal jettu kaniisi waraabame akkas booda hanqa holayyoonni tun seentee lafa qabattu akkasit deemu qabdaniinis ni taqilleensarraa jetuunis gabaa Kasimi, gabah sini nututi jiranna, nefitanna, raja kau jeninis. Wani non iftani finjir tu ifdentinya, kita ni suni berkulis toko. Wani non dibenji tu ni dibeseling gihanna, angga kasih tanah gaban tiya, angga basan tiya. Katanya di nanti.
hawaasa burjeejeessuudha akkam burjoojeeyin haasoonni kun anaa fi shaasan eegu jiran alma keessatti salafiyyummaa maqaa miti maqaa amantii mataa islaamaatii miti sadalagaaf je'amte akkatti je'amte qabdi akka inni xarafaan fuudhee fiigu kanaa miti waraabamtee dabru qabdi katabne ormaafis geessu dabarsuudha qabna natijaa kana jee dhageessanii tana jechuudha hanqi irraa mata duree hanqi nuti barbaadnu hammaan karaanu lamaan irra walii galte beekama ni jira wajji jirra guyyaa saniiti agaafas hin dubbateen eeganaa taloo fe jiraa jirra guddaan lamaan deeme hin jiru akkasuma ta'anii beeku guyyaa arafaa kame dubbiin kitaabaa guutamte amma darasaa ta'uun beeyniti muuziqaadhaa fi nama dhiichisuu fi ishee akkasii waliin maxxansaniiti qilleensarra baasanii yaada eenyu laata abbaa maddii waan kanaa isin irraa deemtu ayyee ol badhaa kaase dhaqabnatti waraabnee yoo ni didees didee sheeninis ni dhagaami waliin taanee dabarsinaa mammaa بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله صلى الله عليه وسلم ربنا وهبنا فيسو شكرا كنا نيجيتا أرادو سنجرتنو مقالات عن حيث بره الدولار دي مرتجر أصل طرفهم تكما شيء جوهرتي والني دي مرتجرو وانا ما ندرت كادا علماء نورين انجين علماء تعليم جامع علماء ترتي شكمنيت ورثه هدارتي شكمنيت جوجر جامع جر سني خامي شيء لازم تينافني ونخني أمانتي دافي متي خدبتو جيران هنا فادا دبتو جيران مالي أمانتي دافي متي جتشو جيران إيه سراحات ونتم تون أسر راحات أستاذ رياض راحات أستاذ رياض إيه التينافي جتشو جيران شيء لازم تينافي جتشو جيران هنا فاتنا أسرعتنا خاصنيت أماش ولهم تزيلاتو ديني متي هنا فمرة دبتو جيراني شيء دلتي في زتشينا فارافي غافا خان في الراخاس ملي نموتو هنا فاب دبتو جيراني شيء عثمان زسي هنا فاب دبتو جيراني نمتو كلهم ديني دبتو تنجيرو وجا أما سلبي يوم guyyaa isiin seente har'aamiti qalee fileen gaddaamiti. An bara kuma lama mataa irratti waan kana dhagahee keessa siidhaa abaluu ikhwaan sheekan biyya teenyaa kan tokko irraa nambisin ikhwaana jechuun raabsee waliin halkan tokko guutuura wajjin nu bulchee walitti bulle. Gurbaa tokko hayaman irraa dhufee walitti bulle bara kuma lama mataa irratti guyyaan jalqaba eeguu kana seene haramaatti nutti waliin dhufne. Gaafa sanii waan kana keessa siidhaa guutuutti dhibbarraa dhibbatti dhagahee fixan. Shiiliyaas faan amma namoota dhagahan waan kana. Amma miidiyaa irraa dhugaa himan. Inni faan maal salafiyyummaa beekaa salafiyyummaa haa baratuuhi waan salafiyyaan taate haa baratuuhi jechuu jiran. Yookaan waan kana nuti salafiyyaan paartiidha malee diinii miti wanni kun. Nurraa eegaa miti salafiyyaa sii miti ikhwaanaa sii miti yookaan kana jechuu jira. Inni faan haa baratuuhi waan salafiyyaan taate jechuu jira. Ammoo ulamaa'in islaamaa shee aadam faanis hinaaffaarraa takkaadhaan dubban. Sheekan keenya cufti isaaniitu qajiran hinaaffaarraa takkaan dubbanne dura shee ammayyuus bira mul'atte wanni tun. Shee Iliyaas irratti mul'anne dheengatta asitti keessatti mul'anne. Shee Iliyaas dheengatta. Shee Iliyaas kana hanga waan inni oofu kana marraan dhagayin namoota hasaasii tana haa sheekarraa ifa baatu jechuma jira namni hundi. Hasaasii ijoolleen oofuma jirti. Oofuma jirti. Caayaa sheekaa jalatti shee Hassanii qubsiise jechuudhaan caayaa shee Aliyyi jalatti shee gadarasaa shee Aliyyiiti jechuudhaan shanyiin tun biyya tana seenuu dandeesse. Silaan seentu maqaa sheekaniitiin seenti salafiyyummaan tun nuti halaallatti biraa eegu jira salafiyyummaa majlisa irratti ol ka'eetiin salafiyyummaa tanurraa eegaadhaa jeen shee Iliyaas faan yaamnaan malee dheengaddaa. Ol ka'eeti shee Amadeen beekamaatu heddummaate malee beekaan hin jiruu je. Namoota waan kana oofi ijoolleen ikhwaanummaa tana akka kanatti biyya keessa oofti walaloodhaan akkanatti biyya keessa oofti.
nuti sheekarraa haa as baatu jennee mutaa'uudatti jirran kan sheeka kan nu gubbaarratti bahee oofu barre kun shufeera ta'e waan kana shufeera ta'e oofu barre arraba kana arrabni sheekotiidhaatiin sheekatti hinaafanii natti hinaafanii yoo sheekarraa baate malee maaliif jaamti isaatu mas nama hundarra beekaa kitaabarra beekaa sanaa fi itti hinaafanii jechuudhaan deemu jiru maaliif wanni kun ulamaawotarra maaliif kaayamti takkaa ulamaawwan walii gargaaruu malee warri tawhiidaa walii gargaaruu malee wal qubsiisuu malee bakka jiranitti abaluus dirqamaan silaa bahuu qabunarraa bahee jee bakka sana wal jabeessuu malee takkaadhaa walitti ni laafe umamaan tawhiidaa maaliif wanni kun maaliif jaamti magaalaa tana keessatti haqamuu qabdi wanni kun dhibbarraa dhibbatti biyya tana keessa haqamuu qabdi tuffiin ulamaawotaa haqamuu qabdi salafiyyummaan biyya tana keessa haqamuu qabdi ikhwaanummaan haqamuu qabdi namni fi ikhwaana jee tokko hin jiru sheeleesatti jechuu jiru namni salafiyyaan ta'in cufti isaatu ikhwaana jechuudha jiru gubbaarratti ol bahee qilleensarraa namni biyya tana keessatti al ikhwaana jee yoo jiraate namoota ulamaa'iin usuudhaan teessu irratti bobbahuudhaan teessi nama ikhwaana fi hin jiru muslima bira kutee ahli sunnah jamaa bira kutee makaa faartummaadhaa kana baafatu ulamaa'in bakka jiran ilma bobbahuudhaan ta'an ammoo nama hinaafaadhaan nama qabsiise isaa fi karraa qabatee itti dalagu jirus guyyaa qiyaamaa rabbiin irraa gaafatamu ta'a yoo shubeerri waan sanii sheeliyaas taates addunyaa irrattis irraa gaafatu ta'a sheeliyaas aakirattis irraa gaafatu ta'a rabbiin hinaafaadhaaf waan kana natti hinaafanii yoo isa raafaanti sun kaates warri inni qabsiisee fi warri isa irraa qabates guyyaa qiyaamaadhaa foon ulamaawotaa kana irraa gaafatamuudha ta'an biyya tana keessatti wanni dadhabne mataan nu dadhabe hinaaffaaf itti hinaafanii ilmi irra beekaatti hinaafanii jechuudha biyya tana keessatti salafiyyummaan dhuftee magaalaa tana booreessitee deemtu tun maaliif akkumaan hin jenneedha akka sheeyyaas jiru kakkamijjaan salafiyyummaan sheekan keenya hadur bakka tamii turraa irratti har'a maqaa kanaan itti guunna bakki isin irraa irratti tana raantana sheeyyaas dhufee ittiin qoyyu ammoo waan kana zaahiran barsiifne waan kana lafa jalatti kitaaba kudha gideta jaaddaa kitaaba jiru kana lafa jalatti barsiisaadhaa jiran gaafa duraa dhoysa har'a mul'ate dhoysaadhaa har'a mul'ate dhoysaa aadaan akkasii aaduma hawaarijaadhaati hawaarijaan bifa san turte yeroo dabartees namni hundinuu gurraa hizbi qabnu hojiilaanis irratti dhaqqabnee jiru biyya tana keessaa aanaa addaa qeeransaa tana keessaa eegaan an dhufe irratti ulamaa'iin gamtaadhaa irratti ta'anii bakkittoo san keessaa irratti hirmatanii nu wajjin baasan addaa qeeransaa tana keessaa waan isin nu buute rakkoo waan isin nu buute nu beeka waan isin taates qaceelloo beeka dhibbarraa dhibbatti kaayyoo wanni sheeyyaas faan barsiisanii akka dhibbarraa dhibbatti khawaarijuma fakkaatti lafa dhoysaadhatti barsiisan waan kana dhoysaadhatti barsiisanii salafiyyummaa tan biyya tana qabsiisanii ijoollee darasaadhaa qabsiisanii oofuudhatti jiran warra isaanii qabate ha isaanii qabanne irraa dhoysaadhaa amma ilaa xarafa lafaatti sheeyyaasitti hinaafanii jechuun sun namni isaan qabsiisanii fi isaan sunis irraa gaafatamuudha ta'a yoo doggoraa qabate taate rabbiin baasuu nima isaanii fi warra isaanii irraa waan kan cubbuu tana dhaalee jiru rabbiin irraa isin gaafatuudha ta'a dhamti waan kanaa akkeessarraa goggoguudha qabdi Sheekh Hassan keenya abbaa keenya caayaa keessa jalatti wanni tun magaruu jirti biititu yoo arra as bira kutti wal qaqqaluudha ta'es akkanaan jechuu barbaada sheeyyaas maddatan waan kana goggoystuu qabaanan kanaan isin dhaammachuu barbaada akka mataa kiyyaa salaamu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ما بعد وين سلفية ونجاتهم نبيه النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة والنجي أنا دبراه دي النبي حديث كنت أنا نبي جاب لقصص فاطمة كذي وان سملي مقامكم كمقام دي مغن واتكاثن نبي مقام أشوفه هذا نسبة لما فيته أما نمني ولا بينما وني كشف من دبنا عثمان خليفة ما أبو هيدت رضوان الله تعالى عليه ركع أبو ثلاثة جوار وسارني خنا برجع جزابتيان خمن نبي هي جبرته لما سنيتي تو نارج على جبران مرجع لا ما تذكرنا سنيف ما جت ولا دو مالي جاني
خلافة شرير أبين أسير يتوز مانتا أما دبين أما جنتون شري أكان شري قلقلا وجا جنما هوندا حجاب المال كلا بيجاتون تو ولا كميسين أكمانا بينتي تمكاكمي ولا لا وبيا كاندا سلامة بيا ولا لا من بيا سلامة أجمع بيا كنا كتوه بيا كنا من بيا كنا بيا ولا لا منني خانا يجو أما هنا بوني جاتلا هنا بوان كنا متي نابا موتا جيوم بربانيس من مسلماتو إسلامي قوتون جلبي البخاري نمثلنا نقر رابيدي من لساني ويدي الرب صار كذا كذا جو كنا جابر أما هذا تبتني ما تنا ديما جو الرب علماء تجوتون نقبوتين جيت نمتو كنا نقبوتين جيت سلاوا كلا على ترويج وين فكاتوني تون أكون سلاجو خرابي وبتسوي يتوكا وكينيا وانت كما شكاتا وهي مغالا هذا سنبكات شنو أمود أمنتي لا دراسات أمنتي هو قدر دراسات إيجادي واجيجان لأن تعليم الميدي موقف هادي وام موقفني تعليم الميدي دومالي دراسات بنيتي هنجت سنيفا واجي برجوجا واجي ليجو ربي سبحانه وتعالى خدبته وجادا نبي موسى ربا إلى مقولي مناجا ما قوة تنبو دت هارون أتنا ربا كرابط بيجي من جاهزت أمو خرا ولا تني سبيل المفسدين جي خرا ورا بدي دربو أنا دي بني جي لكنات هو كان عند كرابط غربان براها में गलती है मुसामरी जमा करने में दी बिचा वनवले गब्बरो है गले هقعد في موسى مكان أرضي رأفي أوات سلامين كتير قالي بغنا بدو قدر همالي قولي سينجي كابي ما دين هارون إني خشيت أن تقول ملكة بيجا بني إسرائيل دي قلت دبا أبتي ناجي تنو دبا باجي ونيني أرجي تليسي قلت سلاونا شركة وشركة ميت أمنا توي جنة مدة ميكارا كورة جروحان أروقا بكبكة دباس خشر كي سنو أتى بافطر عندي إرجع هارون إرجع كنا يقول نما دباسو ما تجولا بكتانا دمنا دبيت إما بعديه تبى سندي توي بعديه بتم نرامو جرتا نما دباسو مالي برباجي ما كم برباجي كا نما تقول تقولني بربادو نما دبوا ما برباجي زمن جاي شركة دربوسانو شركة بس أزرين كم كمان شركة أزرين كم أزرين تنا بكستا يا أكاته أزرين بكستا يا نكمل شركة هذا يعني كي أكاته جيرو هذا نتام برا كبروا جيرو أكاته تيجي دباب تنا تيجين جارون سن بيجاب دباب تروي يسوي تنا ما خيسا هوانو نمطار تنا يسوي نوهنا يجاواني بالله كوني هواني بالله من تقولوا قارفه إننا ما هو عنا نبغى مبوط تنبيه يجينا ما لما جنا كمان يجوا سنيف شيء إلياس أمور إنت أود جدا أباهنا شيء هني بتاع ولين جدا أصل أوان تكورته بني ولمانو أكاد وان سانغاب تي كابني ترتيني كان هوا ستيلوني كباو كابا أكما أرون كرتة تكما بيجا أكم بجاني جيسن أصل وان لبهامو كابان جانا ما كيكا كابينو راغي Baatera. Ana amma takka man dubbadha taatti danda'as. Namni walli gali wanni feete tabaddee ni sirra. Yommuu wal faffacaate tabaddee tasalaatortu suni facaati. Kanaafuu murteen kalee asitti haasawame san ka hatattameet hojiirra nu ooluudha. San booda namuu nagaan gara hojii teenyaa bobboo booda nuti majlisaa ta'e galuufi. Yommuu wanni san bakka harkatin ganamaa galgala akka reefki namaa asii gagguuramu. Kaanis madoon gara adereedee hangana qofa jala murtanii beekamu. Isin akka gamtaa olumaatti hanganumaa isin qabaatu. Sanii kan jeeshe. Eedaa amma namni mancaadhaan walitti bee ture eedaa ni biddooritti. Sababni waan biraatii miti akkamitti footoon sheekaatii fi muuziqaa walirra hidhamtee kun laalamuu danda'e garaan isin danda'amee nama kana wali rabbisaa akka naa godhu dhugaa jira. Duubumaan darasaadhaa tashee Nigeeriyaa bira bubbaatu jechuudha. Haatee teessoo sanirraa deemuu siitii jira. Hoggaa namni kun du'aa godhummaas
achi booda wulii nama kanaan ooduudhaa jira. Sababa kanarraa ka'ee namni bakka lama ganti fottoqee kaanis jaddarasaa hojii lola kaan gurbaa hojii lola mancaa masjiidatti walitti dhufuudhaatu argama. Kanaafuu yoo wanni sun murteen sun qabattee akkasitti hawaasni keenya tokkummaa isaan deebiin wal qaqqaluun nuti akka gartee gaafa eeguun doosaa irra wal jijjiirtuu wal jijjiiruun teenyanillee suballee hin dhaabbattummaas yaada taati. Akkanaan jira isiniif qabaa. Saniifuu murteen kan yaasi haasoo ittan nuti lafa nuu qabachuu qabdi dhibbarraa dhibbatti. Biyaan irraa yaada. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi yaada silaa'uu naa fedhaaf hin dubbatanii dubbii jarri dubbate dubbiin tun amma baadiyyaa keessatti darasuma sheeliyaa sirra barattee gaddeebi'ee biyya shororkaa godhee amma silaa ganda ati kuma qabda biyya jaarree cufa diiganii jiran. Darasuma asii barattee sheeliyaa sirra barattee ilaa gamma as keessaa sheeyni sheesan ciisu jira. Namni tiroorisu jiru naaf sheeliyyeef ta'an. Biti gaara naqamuus yoo inni gaara seenes isaan gaara isaanii isaan lamaanii gaara naqee jaane. Amma hombolchummaan kun gargar bahee jira summii walakkaa seenuu keessa. Amma nuti asiin amma halkan keessan deemii warra naanjuu jira tuulee kana keessatti abaluutti hin beekan keessan deemini waan kan halkan nuti waan deemisa kee kana sodaannee waan jaa'u asumaa fi asii gargar bahee jira. Maalirraa kaka'e wanni kun guyyaa tokko katasaa sheelii dabarsee jira waan kana waan dhaab dabarsee maslahaa uummataatiif akka uummanni gargar hin baane waan kana eega rakkinni kanaa dhufe uummata keessatti ati qaraasisiituma galii waan jiru takka dabarsee maayikii irraa dhoorkamte maayikii san tuuletti lafa horkee sheelaas waan sheeyni irraa dhoorke san hanga firqaa gargar babaasee asaara salafa waan jiru takkatti waan rabbiin gargar hin baasin ajee osoo jiru waan kana inni haasofnaan dhiisin jedhan waan kana teessuma keessatti teenyee haasofnee bakka ati jirtutti afaan keetiin siin jaame waan kana hin kaasine dhiisi uummata wal seenaa masjiidni afaan gubbanyate hoggaan akkana jiru inni waraabu jira mataansaa waraabamu jiraaf hin taa'u ani waan kanan dhiisin jennee naafi inni hedduu wal mokorre jumaa sanirratti wal mokorree zabar masjiidni guutuun bakka takka lafaa ka'e guyyaan silaa dhiinni gargar faca'u hin dhiisu inni jechuudhaan masjiidni walitti bu'ee mancaadhaan gabaree keessa jirra warra wallaahi mancaa'uu yoo fidatan nuti mancaa'uu nun tokko osoo innichi keessaa gadi hin baane lubbuu isaa baafna jee ol ka'ee haasa'ee jira. Kanarratti bakka takka lafaa ol ka'anii masjiidni ol kaanaan haa yoo dhiisu baatte boodatti gaafatamtaa jee amma samii jirti wanni isaa. Hanga hawaasaan wal lolan takka irra geessee hawaasa fiyyaafaa ilmaa hanga wal diidan takka jirti sallafa jirti garuu ilmi namaa humaan hin godhu hawaasni gargar babahu kana keessa shari'aan ni jettee jirti walaa tatafarraquu jaa. Kanaaf hawaasa akkasii gargar babaasee jira ganda rooba amma waan birootiif keessa jira gurbaa reefu aliyyi musa waan biroo oofu jira ilaa gammaa mujaahid jaaniinu maqaa mujaahid baasanii fi ganda roobaadhaa jarri ikhwaanaa jala jaa'inaa jee gorsu jira amma jarri ikhwaanaa majlisni guututti akka jirutti ikhwaana beeka Absalaam jaaniin kan sheekhaan gaafatti lolee maallee geessan amma gandi roobaa guututti inni darasaa sheeliyaa sirra barattee sheeliyaa sirratti baratu jira amma dhiisullee beeku garuu akkasittichi jira gandi hundi baadiyyaa magaalaarra baadiyyaan gargar baatee jirti. Kanaafuu wanni takka kaayamuudha moo nuti barbaadu gabaabdumatti wanni takka kaayamtee akkasitti kaayamuudha wanni nuti barbaadu.
namni hunduutti nama sheekanii qabeeru. Walumaa yaadachiisu qabni dubbatan malee. Yaadachiisu. Wanni takka wanummaa wanni beekuu qabdan wanni rabbiin nu marate wasammaa kuma muslimiina jedhe rabbiin nu marate islaaminaa namnummaa islaaminaa kanarraa achi bahee maqaa biroo yaa baafatu cuutti firqaa akkanuma inni. Masha Allah. Firqaa sun firqaa shakkii kan qabu firqaa ta'uudha. Maali? Al-Muslimu akun muslimu. Naam. Muslimaan yaa nabii muslimaan yaa rabbii muslimaan yaa haala diinii quraanii dubbatuudhaan namichi bahe firqaa ta'uun tun shakkiidha kan qabu namni oguu firqaa seene qalbii isaatiin dhofu gara gadhiise saniif jecha ama biitii kan guyyaa ummataan fakkaatu namni dhuftii fuulli dukkanaa'e kanaa si lola kanaa si nadiyaa ani gaana tokko tokko wal bira dhufu malee gaabulaa sana bahuu hin danda'u. Kan gaana dhufu dhuftii fuulli isaanii addumaatu. Wanni kana godhe wanni islaama wanni gargar baasu yoo sunnaa wanni sun sunnaa taata dhiisuu qabamte dhiiftee waan fardiin ta'in dhiisuu qabamte. يوم ساعات تراويح ودي تاني نمي عدالة تعرف سبحانه وتعالى والتوراة إلى تعالى صلاة السنة خلي رمضان عفوا سيقدور نمي والتوراة إلى تعالى كيفهم أباهونا ولما ساعات رمضان روت جب دراوي السنة سنة جب تسجيل تروت كيفهم أباهونا وني خلافني إسلام خير تقول خلافي كيفهم أباهونا أصل ما خلاف الإسلام من آخر سنة ونسني له دار عندي ونخلاف الراس ربي تشوفوا زنجرو ونسني راس بيلاقات زنجرتو ونسني بيجبر ليلات زنجرتو سانغاما ونسولا ولا ونسيامه نامي إيجابها إذا إيجابها تو نامي إيجابها ولا ما هي إيجابيات ونسيامه بيلاقات نخيزتي في حاسوينه فينه waan keenya kana isin biyya akka gartee muu beeksifte. Kanaaf itti yaadne nuti kalee haasoyne finne sheekhaan waan kanarraa deebi qulqullaa'e saafii ta'e jennee. Waan maal saafii maal jedhamuun eeggadde nuti. Nama lamaa sadii gadi. Atiin dura ibaadaa godhutti jiru. Innis ibaadaa godhutti ibaadaa godhutti jiru. Harumachuma taate islaaminaan way baashiina kana qaba huccura waa taate kana harumata takkichuma duraanii kanuma duraan jirtuurratti islaaminaa jabaatte sanuma deemuu qabda malee anna tun hindi filloomteeti haaraan barbaade kee haaraa baafachuun ni jira hin jiru islaaminaa keessa nuti hujiidhaan sabab akka jirutti nuti xiqqaatutti dhiigataan sabab hujiidhaan eenyu jala deemu karaa sahabaa jala deemu jiru. Afaaniin baafatee salama jettee baafachuun hin jiru. Maaltu baara jee hadiisaa bide moo quraanaa waa bide maqaa baafachuun hin jiru. Maqaa kanuma rabbiin nu baasa. Kana biin nu yaan. Kana biin nu yaan. Kun hin ta'u jechuudha hadduu baafachuun bara. Inaada saniiti kan hin ta'u jechuudha. Mani wayi hambi yookiin. Kanarraa nuti kalee finne wani isin arra wali qabnee dubbii haasaa wallee gaanonni yoo jiru wani namu haal fayyada yubaabatu isin haasofne nuti sheekaan irraa deebi'e saafii ta'e qulqullii ta'e akka duraanii ta'e malli ta'e akka duraanii qaraasiti waan wani aanaa kombolchaa ta'e sheekan dhaleechanii oguu sana dhaleechine kaan jila arabaa kan karaa yookiin nu yaa'ullee itti baay'ee filaa dhoofne jechuudha. Murannee kalee akkasitti talma kalee haasofnee murannee jira. Amma dubbuma kalee murannee kan irratti isin waan qabnee gaafa keessa baane amma sanii nu deebisaati. Karaa dhumaa nu deebisaa jechuudha. Dubbiin kan kalee haasaafne araasa sejjubbii sheekan nu maatu hafimu. Wanni hafe Iyyaasu waan biyya keessa facaase tan
tagaafattii sheeka wajji jirraa irra walii galansan antii bi'i haraa isaanii irraa maquun qabu waliin jeeyeellee tokkoon goraa summiin biyya keessa facaasaniis bakka dubbiin tiyya geessetti nam tokkollee irraa deebuu qabdanii irraa qulqullaa irraa walabatee irraa deebi waliillee ittiin deebi'uu ulamaa'in arrabsallee ni hirteessanillee dhiifama bakka jirtin naa godhaa maqaadha ullee baabbiin beeytanii dhageessanii dhiifamaan isin kadhadhaa hunnu ji'ee dabarsee waraabnee dabarsuu qabnatti ulamaa'in warra biiftuu baaha wajjin jiran sanirraa isheen muramee orma sanirraa xahaa maalee sanii dirtee ni balaaleeffadhaa kashee kan arrabsu sanii xaafadif jettan warra hojii godhannuu jettan jiran sanii irratti ani isaanii wajjin deemu haraa ummanni ulamaa'idhaa sheekan kiyyaa sheekan jala deeman kunoo shee aadam faan shee ammaffaan eenyu faan haraa sanii karaan kiyyaa irraamenne yoo dogongora ta'es deebi'e dogongora isiin dirree teessi laallee garraa beelumaan qara inuu ni beeka irraa deebi'e dirree beeku qabaa namni jechirri bira gahee irraanfadhe haasawalleen kunno akka quba qabaatanii akka ni girdi biyyan keenye katabarni dhufne hin barbaadamu tabajuuna godhuta qaceelloo baasite akka namaa galutti akka nuti dhageenyutti yoo qaceellee ibsuu baatanii dhageenyaa hin taane irra deebita Tahamni ati nuuf fidattee shaantaa guuttatee shataa waan itti qabayyattu hin jiru si dura bahii dhaqana. Bismillahirrahmanirrahim. Hoggaan dubbadhu immoo na afaanitti hin qabina rabbiyyaa. Waan hin jee. Kijiban eehamu. Na afaanitti illee hin qabina hanqaan jeesan ji'eetiin irraa baha. Isin taa'ee qafadhee amma waan dhugaadhaati waan ta'eef cufaaniin dubbadha. Tulli isin hin dubbadha ammoo na afaanitti hin qabina. Karaa sanii deebi'ee. Karaa sanii karaa ulamaa irraa hin maqu. Tanii jees dogongoraan dirqama tana jechuun kee. تانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ علي فلانا عن الشيخ أخي التين قرأ أما تجاد الرتاي قرأ سنن رفت إبراهيم شيخ حسن برد في إساني ولين قبسيس أنا دي بإيه شيخ علي الربس في واجتشو إنه ما تكنا براسين جرتو نيسين كابو يو شيخ بيرا أبلو جاء نمني سن رفي أكنا جيجاني جتشو an ammoo khaniin sheekha seenaa isaa katabu jiru sheekh adam seenaa isaa katabu jiru sheekotii maqaalee nama 2000 oliitu sheekan habashaa warra amata 300 asii guutuun na bira jira sheeliji quba qabaa sheekh hasan quba qabaa sheekh adam illee rabbi haraamtu quba qaba ulamaa kana maqaa isaanii barreessaa seenaa isaanii barreessaadhaati ulamaa hamataan an kijibanarra kaayamu jiru abba'eetuma namni sun naffida kuni takka تنمو بكمارة والمرية تنجان تنالله أن تنمو شيء نريفون تنج جو أنا بكسين دراتات اللي بيهو يوسونيس جراته أكمل فنيت ما ودوجت تنتين أما شيء خاوج يجوجر أنك فديتي يورو هدو سجلنا تجتة أفهمنا تجتني أوبس كرو أرا دبتشونين دنده دبتشون أنا برباچيسا أنا شيخاني سنتوك هنتوي نسي شيخ آدم اللي ولا أي شيخ هنتوك ينبيه yoo sagalee qabaatan fidu yoo ragaan qabaatanis dhufu maqaan akkana nama xuraa'uun ani himaahu akkana akkumatti maqaan akkana xuraa'u jiru kanaahu hin beeknerra antum maqaa xurummaa maqaana xura'isu jiraachuutiin amana ulamaa'ii dila kana maqaa isaanii katabaadha waa takka isaan hamachuu isaan dubbachuu narraa illee fakkaattu nallee fakkaattu haqiiquma sanitti tajirtu yoo jiraatte akkasin nan dhufuu qabdi ragaadhaa fi hojiidhaan akkasii jiraattee dhufuudha qabdi. Lammaadha waa'ee salafiyyaatii fi kan ja'amu ani waaniin dubbachuu jiruu qaba. Ta isaanillee dubbachuu jiruu qaban yoo dhimmi biraa jiraate malee wanni kun waan nama miidhaatii waan nama jeesaatii waan nama wallolchiisaatii miti ka kiyyatti. Salafiyyaan ni jirti jechuu namayyuu jechuu jira. Odoo namayyuun tahin waan arraba hellee miti. Haqiiqaa rabbi sayyootaate Sheikhul Islaam Ibn Taymiyaa amata 800 duratti walaa aiba alaa man azhara mazhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa atazaa ilayhi je'ee dubbatee jira. Eebiin qabu namni itti irkise ana salafiyyuun khajee an salafiyyii khajee eebiin qabu.
خجي أمانة إبتر بدورة أمانة إبسديد أمانة إبتر بدورة كان يا يجري شيخ الإسلام ابن تيمية خنوا مجموع الفتاوى في ديتين بن الله شيء كتابه في ذي جاء أنا ما قبض بعد تنسن دلقا جت جرا مساسن دلقا دامت خاتوني ولا ما أنتك دلقا ولي تكامت تبي دلقانيس دلقا رخا جت جرا أمن سجلت نمو دلقا تراتي جنا خنا دبتي لا جت نتاو تراتي جنا خنا تمنى إيسا بوده جتني wanne jechuun barbaade Sheekh Hassanis hin jirtu jee labse isiniif labsitan amma sheekha أبغى تلقيا من جت جت جرا amma kitti gaarii sheekha أولني نتي أمن كنا كتابني شيخ الإسلام أمن إبتر بدورة قراسي توشوف إسمين كراسي سجرو وانجرات ما لبينا في سيجي amma kanarra sheekha كون ولا أي بالا من نجار من جلب السنة في اعتزاء إليه أسكن أو في فعل كتاب أي قراسي بتنسى كراسي سومي بر ونيرة لقود أمي برام من تنجس وديم تي كلمة فين دفع بيها وان تنبكتن أكان كلمة دفع بيها إيه برواج أكم كتير رادي بي إيه جت سيجي بنو تندي بواجي كم مزامني سلفا أي بي تكلم كاب سلفية يعني سلفية تفركسون أي بي كاب نيم في تدانا رابط أخا بتكلم أما كو بمنا فاني كبني أقول نمني أكان من نجس أنا كم تا أي سيجي اللي في توندا كبرنا أنا نيم في تدا سجلت جنرا أنا خبجة sheekha wanne jechuun سجلت جنا خبجة أني يودي بير سنيد أستاون تيوس خليني. سجلت خلينا ilaa galgala haa haasu جرا جنا خنا ilaa galgala carraa kannaaf Carraa kannaaf. adeemsi immoo sirreessuun barbaachisaadha ilaa galgala barbaachisaa waan hin bitaniifi laakiin siin na barsiisee jee sheesseen na qubsiisee jee sheesseen hin jirtu jee atiis hin jirtu jetteen ani ammoo ejjannoon tiyya ni jirtii jee haa ibsatu adeemsa bareeda sheekaanis ni morma sheeriyyiinis ni morma shaadamiinis ni morma ni jirtii adeemsi akkas ta'uu qaba maaliif bika kana jaa shaadamis dhiyoo bika isaan jiranitti salafiyyaa fi kunoo irreecha isinii dhaame jee walitti dhee dubbate viidiyoon shaadam ni jira sheessanis ammarra deebi'ee tanittiif yaamuun hin jirtu karaa salafaa deemuun ammoo dirqama hunda keenyaati jee labse amma sheessan hundi hojiidhaan salafa jee adeemsi ammoo sheekha adeemsi ati ta'uu qabu sinu Qur'aan أما نقولتني بقى ما تقلت جفيس فينتر نقولين نقولهم ما رمزي رمزي نقولين نقولين رمزي وأنا من يجي أدين سخي يقولون في تدها سوا كفيتني أنا أنتم بدو ترى يا ما بنا ما تانا كرجل جدا رمزي نقولين إيه خانا شيخ الإسلام ابن تيمية أما تريبس هدي درتي سلفية جتون اتفركسون أكير تدوبته وان أما بهم تتهودان بيخادان كما تاخيات إيجاز بودا سلماي والفانر هندي ساني إلى أسيتي خطابا بنين جتني ندور كتاني خطابني دلات واسكي سجرا خجيرو كأن نجر تدوبته غرو والنجراتون مقعدانيس نجرتي أكما شيكان كيني جانت اتدلقونيس اتس دلقموك أبا جتشونيس نجرتي مقعانيس دلقونيس نجرتي maqaan kun garuu dirqama duratti kan taane salafiyyaa moggaafatan malee hin jiraatinaan hin jirtu ahla sunnati wal jamaa yoo jenne hadiisaa fi quraana keessaa yoo barbaadde hin jirtu hadiisni ahla sunnati wal jamaa if yaamaa jees hin jiru yoo salafiyyaan dhoorkamte ahla sunnati wal jamaa if yaamamuunis dhoorka jechuun dirqamuma ta'a عليكم بالجماعة عليكم بسنتي lafziin ahla sunnati wal jamaa jettu hin jirtu عليكم الجماعة جنة عليكم الجماعة jamaa lafziin ni jirti hin jirtu lafziin ni jirti دوبا تجد ahla sunnati wal jamaa wali jirti naa kabajaadha jecha kiyya naa kabajamu jecha kiyya لا قادوبة hillaaf ana kaanitti amanu sanitti naaso ahla sunnati ahla sunnati naa kabaja sagaleenti naa kabajamu ahla sunnati wal jamaa jechuun hoggaa jirtu kana amananii eega fudhanne salafiyyaa fi isin tokko jeetiin qaraasisutti jira gaafa sheekh Aadam sanillee fiidiyoo yoo dhiisanan hin beeku malee akkitti nuti qaraasisu jirrus ahla sunnati wal jamaa'aan takka salafiyyaan takka xaa'ifatul mansuuraan takka ahlul hadiisiin takka nuti immoo kanuma jenne malee akka biroon jenne
جنان شيني سلفية يجون أبو بكر في عمر سلفين درا أبو بكر في ولين نتي سلفية جيش يا قادم سبوا سنيرت نتي سلفية جن شيء لا بدا قالوا راف نرى لا بدا أبدا نركتين كمان عفيتن نجت نقول نرابي بود مسألة خرامة كانت من اللي تشد بينه أكتر كراسي جروشة موسارة اللي أراتن جتيس جوجا سنجري تمالس بينه أكتر كراسي جروشة هيمه مذهب الشافعية يجوا سلفية يجوا حنبلية يجوا مالكية يجوا هم بحيّم من منهج سلفا بوتون إنكارم الله وفقاتات متي يجوا أيوة نمان جابر تدرين كيسابا من أران تنلبو في دك المافين ديماني نرجع كacci su jutaan harkattu sanima المافين ديماني نرجع itti ati fi tunjir هوني سلفية جراتشو أكان ما أنا مكانيس نجرتين أمانة دلقانيس نجرتين أمانة مكان على السنة والجماعة تحكم مكان على السنة والجماعة سلفية تحكم يجتين أمانة أمو جنده والفتش سيسا مارة والفتش سيسا أنا بريء منه راقول كله يونين خنيوان سنتا وتاده نتي أصبحني نمدي ونجو نتي هركسيسود خنوان انتهين سلفيان أو أنجراتين أمن شيكن أمو يو والتهاني لك يا أبا في برباچس جان أكا خطابات تودون تين أما في برباچس مقاني تعمل ينجيرو تعمل مقا اتفرقسو شفاهو نجير على السنة والجماعة في خمتكما أما في يرو رابقرو نمني فجأة من برباچس يوجي تشوباتنيس على السنة والجماعة سلفيان أم تطوتين أمانا بقى السلام عليكم ورحمة الله irradeebiin hin jirtu mee hadiisa fi quraana maaliin cabse isheesani talbati jettu summii takkan beekan summii qabat dillee itti facaafte kun tatu hin jirre tasibooda dhufte tuni summi moo summi nagarsiisaa summii san summii keessa dhageessu mancaa walis seenanii maqaan ana salafiyyin jechuudha nama wali buusee ittiin beekan ana salafiyyin buusee jira gaafunno an sanni buusetti hin beeku wali salafiyyaan takkuun ikhwaana jechuun jiraami ikhwaana sin jenne sheekh miidiyaa uummata farmaa jira sani hijibaa lukki jibaa namicha kun deemsa haa tolchuun ilaarina laarree hoggoon dubbatu ramti na nuguriin jaanillee waa isa nugurree xiyyeeffata garuu ni fadheenye ansi nugurre sheekh ilaaha kun dubbatuun garuu akka adeemsa haa ta'u hawaasni keenya wallaala wanni kalee qabatan sagantaan nu qabatamteefi keessa qofaan uummanni illee burjaajee jira uummataafis haa ta'uu jee isheen reefu wanni isheen ifaa ifatti reefu dubbate namni salafiyyaan dheengadda dhufte san dura jiru islaamni hoo maal haa ta'uu maqaan kun haariyaa akkana je salafiyyaan kara salafaa ayyaanaa hojiidhaan ni jirti maqaattiif moggaasuun hin jirtu sheediin kana je adeemsi nan barbaadisiu guruufi mishee wani na hubachuu qabdu ammallee habajuu guddoo sii qabnami wanni ummataaf bari'atoo qabu ummanni muslimaa kuni irra hedduun isaa ummata wallaala sababa diin jaalataniif islaama sheekan isaan dura deemu kana asmatarra baafachuu jira ummanni ummata kana ammoo adii itti himuu barbaachisaadha adiin tuni ejjennootii ta dhuunfaa keetii itti himuu ni taati akka gamtaa ulamaatti laakiin sheenni waan kana hin jirtu eegajee an ejjennootiyyaan kitaaba kanattiin amanaa irraa hin deebi'u ni jirtii tana wanni barbaadamu شالين نجرتو جي أنا قرو نجرتين جاء نمني وقوه الرب والمرمي أكان أديمسي نمبر بعد خانة ملي قال ما سيده سوميت توقوك إيه سسراجة سندندو إلمو شمبروتا كلين صافي جلا قبان کو پیسدنی جتنی هو شکی قوادی میدینا کو پیسitun سینی حسین ابدی متان سا فيديو akka wayyaane irra gaafa dura ciree ko peysun nurati injiru كجبنا كجبين لا نلاقي أما نلاقي فيديو واني ترى تك هنجرت وان إسنها سويتن أمة عارفة ودن وان شيادم تولا دبدي أمة عارفة ودي دبي تروجا شون أكورا سياساتي دبي دراتي في تجدودا فتني ولا فتني ولا راسو إرجان شيادم خنو عن سلفية في الريتشا دبدي إسني دهمي إسنهانجي علماء ديما أمة برسيسا جاتشو خيستي وانا تجرمتي وانا فدمتي نجد تيجي تقو سميك أولا تكيتي دهلتي برد جاتشي آدم كان خيسا وانا تجرمي وانا فدمتي نجدتي تيجي خيسا نجد تيجي رقو تيرا نجد تيجي خيسا لا ودينا ديبيا فردي ديبيا سلاميان أبو بكر في عمر نويجي أكيد خلاص سلفا نوتيس كان ما يجي يسال
تنا ما عرفتو أكا خوارجا يوجرات سن حدا أجين جادامتي حدا أجين جادامتي سنو نتمو سلفيون ما نت سلفيون ما إنكارن كم نجي شيء هذا شيرياس نتقول لازم برنجير فرقانتم خوارجار رحمتودا بياس برسيسا فرقاتنا فرا إيجا جيشيني فيديو سنكت بجو نجيب تمونجر وندريت عاتيني تقبتي جرتي إيجا دوبا شيني خيني بياس أركز جي نيكو ياسر بر ونجان سلفيان نو أبو بكر في عمر نو هجو سنو سلفيون ما ميري سلفيان نو يتجو سنو أبي شيخ نهي جتشي نهي جي ini kira bakasa Syekh Adam aratanya ratis daeti Salafiyan kuno nui Syekh Musa ambil daeti Salafiyan kuno lal Syekh ini kunger tanilan Salafiyan Syekh Musa Syekh Adam jalale lal arkana katuke di sani Syekh ini kunger Salafiyan lagi Syekh jetchi gurja sani shajar Gavi deh sang mungkin amma shi salam aja amma Salafa dubbat Salafiyan nui Salafiyan umari Salafiyan nui Iduan segar sisa تابوت قبونس تابوت قبونس خرا مالكي في خرا شافي فادا أن سلفيا بيجي سلفيا متيجون ولا لرا ولا راكي تيجون سلفيا تماشين تاتيون تيمبين ويسين بين نمي سلفي جماعي مقاسو نيس ولا لاسي نيلي قوة لاسي اللي بيخالا مثي توكو خما جولين الكريم تقول نبي رفيت وقاري بتي مثي وان كمر يانين ريبنا تربتي وان تكلم ميسهم قد بتماس دب سفير أريج بجانا مكان راو أنكم ثاني بيجان يارب خينيا أنبياء نعرف ممرات يجوران شاعر صاير أنبياء نعرفسن توان واتكلين وقوتكم أنا تخنيت دنيا سلفية جادة جاخان جديدة خنا رنو جانجي أن سلفية حاد جينو تأبان قبل تأسير كاوتو أباهم قبضون مجي أسير كاوتو إيه جاتي رادوت جاسو قوات جاتي نسول أساتني سايتي متي تأسير جيتون أباهم قبضوتو سلفيان تان أبو بكر عمر فادا نمني أبو بكر عمر خطأ جنيرا إنجيرو وفرمان تين أبو بكر عمر وجه المرامتي خنما مكابا فتي غافرنا بابا سيف سيمبينو ويا سيمباتي سيمبينو مكابا فتي مكافا خنان يا دبيرو بيرك ديم سوجي خنان كافرا خيسا جيرو سوجو جيرو كافرا خان اسلام غاجين خنا سامسي خاني وسامسو قسلبيان خوارج اللي خوارج راولي تيجو تراولي تيجو وسامسو خنان غمغيا نمن الامن خرج وانا جه امن اسلام امتي ولا تسيسو ولا وسامسو خين بغيتيجو تنكران سي غرا بدويتو امانه اللي انقبدويتو سلفيان كنت نقول سلفيان كسلفيان تانغا أبو بكر راي كلامتي إلا أنغا ما تريب أفوريتي ورمنا بين
qulqulleessani namuu karaa san qayyadu hin jiru. amma sheekni salafiyaan waraamata hanga dhibbaa afuriitii keessa jira guyyaa sanii. Salamni gaa. salafni amma nuti sana kan jenne Mormina wanni isa dabaasu bareedi miiliyoonni jiran ijoos kan ergaa guutuu qabaanaan miiliyoon jiran hin jaamu. Wanni isheenii guddoon asirra dabarse salafiyyummaan moggaasuun hin jirtu jechaan je. Akka gosa Jechaan. rabbi umrii isin haa kanu isinis ni jirtan gamtaan ulamaayitis ni jirti yaada isaatii ibsate gamtaan ulamaayii aanaa kombolchaa irraa waan kana fala tokko kaayatanii maratanii murtiin isinirra jirti. Amma nuti akka amma ta'e haati jamma ulma jamma. Mubaarakaan jammaan barbaachisa. Egaa diidaa moo barbaachisa. Waa'ee sana mana jirtitti amantan moo salafiyyaan hin jirtutti amantan? Hin jirtutti amantanii irree baanee salafiyyaa jechuun hin jirtu yoo jettan anammoo dalagaanis an dalagaanis gonkuman jirtuumi an dalagaanis hojiinis dalagaanis anni jirtitti Hinjolloma. Sheenii ergaa isaa dabarse sheenii hin dabarse isinis tartiibaan dabarsitan isheenis ergaa isaa dabarfate amma kara sheekanii deebisaa hin gooyinaa sheekaasni dhukkubaame irratti hin goonu dhiifama sheekan ganaa wanni immoo viidiyoon ni calame jiru kana ergaa guutuu qaba ergaa Kabiroollee ni jira namti haafee jira. Kallaa shee Muusaan shee Aduu bira dhaabbi salafiyyaan Amma kuti bira fardi deebi'a. kunolaa salafiyyaan laa kunolaa sheeni kunuu salafiyyaan ejee. Sheekh Hassanii jira barsi bira. Sheekh Hassanii jira, Sheekh Aliyyi jira. Abbaan aanaa kana abbaan aanaa kana sheekha abbaan aanaa kana Joon abbaan aboo sheejoon abbaan aanaa kana abbaan majlisa inni barsiisu jiru maqaa Sheekh Hassani Sheekh Hassan rabbi umrii fayyaa kan nuuf barsiisu khaniin irratti baradhee jiru akka aanaa kombolchaatti Sheekh Aliyyi as jiranii isaan hin jirtu yaani ni jirti jee gabaaf dubaramma murtuma isaanii eeggan mareetanii akka gamtaa ulamaatti murtii qabnitanii Babaanurra walii galee haasawine haasawwan ta'e hojii haasawine namni alaayyaan mantiif dandeenyaa jenne wal dhageenyaas jenne kana bira darbee manguddoonis nuti beeynu jaalfalee arraamaa didee fite tasaa malee tasaa tanoo malee nuti kiyyannee wanni ni jesan dogongora ta'u lamaa hojii hattee gaafatee haasamne sanirraa hin maynu dogongorree maynillee warri irratti himu dogongorree kun bira gahees ibsirreessu qaban tadabarteerraa waliitti hin deebinu kana dabarsii jechuun ni barbaadnee mireen kasii mireen etaawwan fidadhe yaa'una salafiyyaa dalagaanis ni jirti maareenis ni jirti namni iyyuu dhiisee tabiraa haasa'a tama fedhii lubbuu isaa keessa jirtu san malee tabiraan dhaggeeru jetteen akkasii nuti wanni jennu amma isheenillee dabarse nulleen akka gamtaa dabarsine tuniin taatoo dhaabi ijoollee illee himiifi ijoollees dhaabsisi waan akkanaa biyya keessa yoo ta'e biyya waliin fixxu tanaas jenneen biyyan tiitu tanaas dhiisi jenneen gama keenya haftee ool haftee biyyan tiigin biitisi dura nagaan taa'u jirti dhugumaan aqiidaa sayyaan tuttullaa sanirra jirti amma aqiidaa gallakkisee uummanni gara biraa deemu jira eenyu gallakkisiise jecha isaa kana gadhiisiise kana qofan dubbatu waan fedhe ijoollee irrattis haasa'a ijoolleen fuuteeti yoonni takka jee hodhan gootee biyya keessaan deemu summin biyya daaraa qottee biitiga wal fixuudha nuti immaas gamtaan wal goorteesi gamtaanis nu didee eenyillee jeeni didee nulleen waliigallee didee duraan nu biraan qottu jenne manguddoollis ni nu didee taanee bismillah subhaana rabbika jenneetu maddaa Samma mana asirratti butakka waan takka bicha naaf himaan hoggaa jetti nabi alayhi salaam dhufe jecha amma inni keenyaa dubbama
بدأت تقول بكار قلت يا كم دين تيجي موكل ويسحبها Ada sunnah namu muka apa? لكن مباركة جمال بين دوركني Ada sunnah namu perlaga. أو تقوى حديث ماله لبوه كم تجي Ada sunnah namu perlaga. مباركة جمال بيجات دوادا بيجات دوادا بيجات دوادا Ajar mesa sini torkan. Taate dua sa budu pak. Karena kamu mau dijalan Bisa fal mari sa. Anu semua kirami o jamin wali. Bisa macam semua sama. Kalau kita Syekh bakas mau. Sila ini kuah. Arabu mana ragu syiras. Maka biar kan lagi. Nah ragu syiras. Maka biar sih hunda dewi besar jadi. Bisa kali sebenarnya. Kamu kalah tu. Atwarabiyati ana sababu qaji an janni jajasan. Arada dewi besar. Atwarabiyati. Warabiyat sini warabiyantani ari uti kaliwe. Ma isman. Saya amalle yo khabaz wali nigari. Bijak dapat ini lah. Hijibat. Du khabaz ni hedus jalan bila mujur shila shia. Amak tani du. Ana muraw gure chukare dan faran maka biya kana khafne ni. بكفاءة تيجي مكان ياك الخاف. أما حسين يترى مرة ولا دين تغير تما. Kumang kabu. Amma mangkudo khale isimbra khayat tevis. Ibsu kabdani. Kira tu canggih sah. Wa takara konga. akan muji dan newan kalisan di yang kalau main udah bilang si wan sunnah te wa wajiban te ini dia kana namni Amma sigara mana rain dewi wan anak sunnah de tanin tu baju juruan itu kudu. Kawan sigara mungkin yang kamu. Mana rain dewi jeta. Ragan narra kimane. Narra kimane. To amma dana मतलब समझ Jangan boleh kita lady deh. Jadi dia. Ini.